Nani kuphi ngibona inyoko zuthu ezimnyama ezingakanani emzini omunye uguy engahlangana naye ukuthinda. Mayinto sengiphakathi phela endlini. Hayi nasi story ke vele ke niyangazi guys ukuthi nje istory ngisicocayo vele zasevarsity. Hayi umngane wami athi mngani kuthiwa khona i-app abathi ithinda. Hayi ngithi mina mngani yenzani i-app angitshela ukuthi i-app yenzani athi nje futhi bonus kuthiwa kuthinda kona amadodana ezimali ngivele ngibona ukuthi yabo la ticket lami lokuthi nje ngasahlala kuResi ngame ngosihlala nje ku-apartment inkosi yami yazini ngithenga imoto yabona ukuthanda izinto. Hayi ngithi nje mngani asifaka nje khona manje lethinda. Hayi mngani nami vele angifake lethinda ngenze le profile afaka ithombe zami. Guys ngintshela ukuthi kulobo busuku lobo ngalala ngo2 ekseni ngiloko ngiqingana nendoda inkosi yami lokho nje ngiswipe right ngiswipe left futhi nakhona indoda azangiqinga kanjani ngangibheka isiqhathulo ngibheka iquality ye picture ngibheka ukuthi umuntu ugqoke kanjani bese ngithi right mangibona nje ukuthi awu brown dash lo ngangivele nje ngiswipe nje ngiyeka left futhi nje most important ngangiswipe right bangabe inkosi yami ushuthele emotweni yazini cause imoto ezimportant ngangibona nje ukuthi yazini ngifuna nje umuntu onemoto ngazi umuntu onemoto vele shothi phela ummanidi. Hayi following day mangithi ngiyavuka ngibona hey beautiful lalela ngiya straight ku profile mangifike ku profile umjida guys uyambona nje ukuthi nje unemali ngithi lalela yabona into bengiyifuna yenzikile yabona uNkulunkulu bonke abantu abakhuya bathanda vele ngibona ukuthi ayeyeyeye sesizokhala ke manje. Hayi mina ngiphendula ngithi hey handsome hayi sikhulume sinomfo kuthi after 2 days simuvele ku WhatsApp. Hayi athi manje ke uqala ukungibona Saturday yakhona. Ay ngivele ngivume guys ngaloko ngidlala i hard to get ngoba phela into engiyifunayo phela ngiyabona ukuthi hayi singiyasondela kuyo. Hayi uguy vele ufike Saturday ngimsende location yaseRest hayi afike vele uguy mangithi ngiyapopora imoto emela ngaphandle inhliziyo yami yaqhuma ngijabuleni. Hayi vele ngiphume ngena emotweni hayi athi njani ngithi ngiyaphila besikhulume yabo kanti vele obvious ku WhatsApp bese siqalile uget to know each other better nani yabo. Hayi vele sikhuluma athi uguy hayi cela ukukhipha yabona mawuthola isikhathi ngithi mina it's fine we can go out kusasa Sunday phela vele angisaqhitha isikhathi vele ngifuna ukuphuma vele. Hayi vele ke hayi sikhulume athi uguy naye 500 ngibona ubani 5 hayi ngokukhuluma hayi athi naye 500 uzobona ukuthi wenzani ngayo ngithi hayi ngiyabonga lalela vele ngase ngilindele vele Sunday ukuthi ifike the way ngang excited ngakhona. Hayi ke kube ma goodbyes ngihambe ngiResi naye hamba yelahlala khona. Following day Sunday ezazongilanda angikhiphe sekwenje i-restaurant masifika sodwa ukudla ke mala sigcine sesiphuza ke yabo lokabheza ngitshela the way angithanda ngakhona the way azongiphatha kahle ngakhona the way afuna ukuthi ngibe girlfriend yakhe ngakhona konke nje lokho nje mara mina I had questions of my own yabo ngimbuza ukuthi how kanti wena awushadanga yini athi ngashadanga unabo abantwana nabo naye girlfriend anginayo kanti into nayo wena yabo ahleke vele ngimbuza ukuthi what are you doing for a living because yazi ukuthi ngiyafunda athi hayi ahleka yabo athi hayi ngizokutshela amakhambi isikhathi ahleka yabo nginganaki because vele nje angizelanga lokho Nkosi yami ukuthi wenzani for a living ngangizele nje soft life ukuthi nje ngihambe kuyohlala ku-apartment ngithekelwe nje emoto ngiphume nje eRes. Hayi sethi masiqeda vele ukudla ke angibuza ukuthi is there anything that you need yabo eRes mhlambe in terms of grocery or mhlambe clothing items or anything that you need in general. Hi, Silemozo yim. Athi I don't need anything. Njani ntombi njani? Lapho guys ngintshela ukuthi impuphu yami vele yesiyophela vele. Hayi uguy vele I insist athi hayi ungasabe ukukhuluma nami if you need anything mina imali nginayo I'm going to do anything that you want when you just tell me na uguy vele I insist yabo gcine ngimtshelile ukuthi yazini impuphu yami like seyizophela yabo and khona skiphe ngisifuna yase Nike Sports Scene.
athi uGayi hayi okay fine asicela sportsini kuqala sibheke ukuthi udinga ini lesikipho sidingayo bese sihamba siyobheka njalo impuphu yakho ke hayi mangifika sportsini vele ke uGayi ngitshela ukuthi hayi ngingathatha isikipho kuphela ngibheke nezinye izinto ngivele ngibona ukuthi uma uNkulunkulu engakimi ubani ongamelana nami sathane qha amadimoni qha lalela hayi sportsini vele ngigcine sengithenge ikipa ezu2 neteki nezinye nje izinto yeah if ngikhumbula kahle ikipa ezu2 na iteki I think nomthathi nayo sifike ke vele ke endaweni ekuthengiswa khona igrocery uGayi ngithengele ke vele nje izinto eziningi vele sithathe vele hayi angamekise rest yabo so our relationship bokuyinto ukuthi ngogcina sengimcomile ke our relationship benje uGayi bekafika azongibona eResne aphake ngaphandle sihlale emotweni sikhulume or it's either uyangikhipha noma ke like kuba nechillers endaweni thizeni I come with my friends naye uza nabangani bakhe yabo asikase sabhuka soba ku2 mhlambe lese endaweni solala or something asikase nje lokhu sijola nje asikase foso sajola for 2 months lokhu nje kuyiloko nje ukuthi hayi anything that I want uyangenzela yabo lo umuntu lo guys bakayifaka imali yonke into bengiyidinga bekayenza so bekuyiloko nje ukuthi hayi mangidinga imali ngiyamtshela mangothenga igrocery uhamba nami ngithengele igrocery abona impahla izinto ezikanjalo base indaba zokuthi hayi manje sesihamba bozongivakashela asikase nje kusho ukuthi kahle kahle bekuyindlela yakhe kungiheha lo ukuthi yabo angihehe kanjalo ngemali bese angicine vele sengithi yabo nje yabo izinto ezikanjalo vele ngizovuma anything vele obvious because mase ngibona inyoka vele hi libe linye manje ilanga guys la ngimbuza khona ukuthi hayi bomfethu mina nawe sesijole for 2 months and angazi la uhlala khona the only thing we do you come and see me uyangithatha siyodla out you buy me whatever I want namphela ngifuna ukwazi la uhlala khona guys yabo athi uGayi hayi njengamanje ku complicated yabo but eventually sitofika lapho ngimbuza ukuthi hayibo kanti wena ushadile yini because when we first met ngakubuza ukuthi are you married what hayi angishadanga but it's complicated sokunikeza endlini yami but hayi manje bezinto ezikanjalo ayike nami guys ngingamind ke vele ngiqhubeke ngidlela imali yabo izinto ezikanjalo libe linye ilanga guys athi uGayi ngicela ukuthi Friday wangibuza ukuthi Friday unama class na ama test ngithi mina hayi Friday anginama class athi okay ngizofika ngizokulanda sami ngiyokukhombisa la ngihlala khona little did I know hayi ngivumeke ke come Friday uGayi angilandi sambe sekuphi endlini hi Friday ifike vele ngilandwe guys I was so fucking excited because ngangiyolala qele ngwababy for the first time ngangiyovuka qele ngwababy for the first time ngangolala nje sifubeni ngangiyokhadlishwa mina ke sana Hage as usually siqale ke sihambe siyodla out yabo nje kube mnani sibe nefun mara mina ngangiso excited to get emzini kababy ngiyobona ukuthi kunjani nkosiyami ngoba qhalo yabhuti wayebheja nje enendlela wayegqoka wombona nje ukuthi nemali anuka kamnani ngithi nje nkosiyami sijahele ukubona kami amphela lapha esiyakhona my home my house ay vele ke hayi sale sithenga bona utshwala na sihambe vele siye kwezinye izindlu guys ezinhle ini ay guys bola lapha kuhle shem kwase stradini sakhona vele angikhona even ukuchaza the way kokuhle ngakhona lapha hayi vele ke hayi imizi inhle madaba story vele ziyakhala ke lapha ke vele nje from uqala phezulu estradini uziyofika enzansi vele nje kusama sababisini vele anzima kabi ngithi yabo la hayi ngipopile hayi sifike siphakeke kumunye umuzi ke vele baby vele hayi gate lizivulekile ngithi yo Modibo holiday ayo mathata lalela skene hayi maskena vele ke hayi baby ke vula igarage faka imoto mangithi nhla nemoto ezo3 ezinyayi bese ngibika vele yami vele imoto ngithi hayi imoto vele ayileya sengiready guys lapha kunangisho driver's license mara sengiready nje ukuthi yami imoto nayo
hey ngithi hayi baby shem kuhle lana iqhawe usebenzile athi ya mama ahleke yabo vele hayi ngisebenzile hayi ukusama singena endlini guys yabo lapha nje angeke ngisoloko ngichaze ngithi kuhle kunjani vele nje aqhazeki ngendlela kokuhle ngakhona yo hayi singene vele ke I think bekusemini man nabuma ngisakhumbula isikhathi yazi akase ngasibheka isikhathi mina bekusemini so kuzoba intambama swaye singene athi baby yeah this is my house abona nani ngithi mina ha ngicela ngikhombise like ungenze sitour endlabo ungikhombise room by room ahleke athi hayi baby I'm not going to show you room by room yabo nawe uzozibonela nje indlu nje as the night or the day progresses or as isikhathi sihamba yabo uzojwayela phela ngakho phela la nje sala ngithi mina khona ukumngane ongipheka kuthinta ngithi mngane kunjani makuje ngikuphi mengila khombisa umngane athi umngane yo kuyanyiwa masilapho ngithi bayi sihlale sinogayi siphuza vele hayi kube mnyama kanje qaleke phela inkinga ngithi mina yo ayimayise ngiphethe umqhamo yabo obvious ugayi azakazange angithorise la ndlini ukuthi okay fine lana kuplane kuphi ayi ngithi mina ngiphethe umqhamo athi ugayi uma uphuma kanje umnyango othize kanje uzoyibona ibathroom lapho kayi imlo yavele sengihamba vele kusho ukuthi ke ngivule ekamereni eli wrong yo bantase mangivule eroomini eli wrong ngavulela ukuthi ngiyangena so inyawo li1 laliphakathi elinye lingaphandle mangithi nxa 2 yenyoka inyoka zakhona zimnyama zaqhubezela kanje zide and zisidudla zihlala khonene A1 yayibheke le A1 yayibheka ngapha ngakimi mangithi futhi kunamakhandlela amakhalakhalasi kunegazi nje kuningi nje kwenzakalayo in that room hi ngibone le nyoka le ebheka ngakimi ukuthi ngathi sifuna ukuza ngapha ngiphume masinye ngivala umnyango ngimemeze yabo so I had to think fast ukuthi uma ngimemeza uguy automatically uzobona ukuthi no shuthi ngivule iroom eli wrong yabo let me just rush ngithola ibathroom ngene bathroom ngivala umnyango ngarasha ngarasha ngifuna nje ibathroom inyembezi ziyehla inyembezi ngiyaqhaqhazela ngilifune ngilithole ngingene ngivala umnyango ngikhiye uguy athi hayibo ukuphi ngithi ngise bathroom athi why umemeza ngithi cabanga ifoni nami iwile yabo athi okay uzongifica ngale yabo yo guys lapho ngiyakhala ngiyashake hi angazi mina ukuthi ngithandaze kwabuyapi ngavela ngathandaza ngathi our father who art in heaven ngathandaza hello be thy name thy kingdom come ngathandaza lapho ngiyakhala ngiyashake mina guys one thing about me nyoka ngiyayisaba ngisho ngavela manje yabo le story time ngisenza la ngaba ngishifoni ngabaleka ngiyasaba mina inyoka hayi vele ngicina sengisho ukuthi ya uNkulunkulu wathi wena there's no weapon formed against us that shall prosper namanje ngiyathandaza yo guys angazi amandla okuthandaza avela up that day mara ngakhuleka ngimenqeda ukukhuleka vele ke lapho sengiyasheka ngathi umngane wami ku-WhatsApp ngamtshela ukwenzakaleni bara ngomtext yabo ngabonisa ukutext akangibambezela athi ngimfonela ngamchazela ngathi mngane njengamanje ngicela ukuthi uzame iplan ukuthi ngiphume kulomuzi lo ene mangibuka ifone yami isikhathi 7:30 umngane wathi mngane like zama ukuthi ube calm nje ungajumpisi guys mina one thing about me yabo mina guys mengikwatile uyangibona ebusweni ukuthi ngichinjile ngikwatile yonke into eyenzakalayo nje mina ubuso bami buyakutshela ukuthi this person ukuyiphi mood ujabulile and ukwatile and guys there was no way ukuthi ngingabuyela ngale ngohlala noguy ngiqhubeke ngiphuze like ngibona into nje and then pretend to be happy. That's not me. Uma ngisengihardful uma ngikwatile I cannot pretend ngenze as if like yo ngiright ngikwatile mina ngibona nje ebusweni athi mngane nami ngiyakwazi mngane ukuthi ngumuntu onjani but try phuma lapha ebathroom ngithi mina ngiyasaba ngithi lapho ngiyakhala ngithi ngiyasaba okayathi hayibo kanti awusabuya bo afika ebathroom anokhatha yabo open the door wangasabuya ngithi ngiright just ngiphethwe isisu yabo like angizizwa kahle yabo athi okay ngivulele ngene ngithi hayi yabo ngiphethwe isisu and uyabona mos athi okay uzongithola ngalo or ngizokulinda la okay fine umngane nami ngidrop ifone vele umngane nami athi okay ngizobona iplan
wena send me your location ukuthi ngikhipha kanjani lapho. Ngithi phela angikwazi ukulala la. Manje lapho guys vele nje sengiqaba ukuthi yo mhlambe lenyonga zolala nami. Yabona nje izinto esizibone kwiTori ngithi Jehova Jaira naku ngizomosheka ingquza ngisesemncane. Ngithi mara Jesu. Hayi, naku ingquza izophela seseyincane Nkosi yami. Ngivele ngibona ukuthi hayebo la shem mina ukuthi ngiphume ngihambe. And mengiphuma la toilet, mina ngiphume all smiles, nje ngiright nje izinto kanjalo. Hayi guys shem why? Yabona ukuthanda izinto. Hayi. Hayi ngiphume vele toilet ke ngifiqa ugayi vele ngimele ngaphandle. Athi baby indaba why was screaming ngithi hi baby something important na vele nje obusweni athi mama hlakho why abe ready ngithi hi like ngiphethwe isisu and you know ukuthi I have eye problems abo and nakade siphuza nje ngimninga nje story nje but deep down guys I saw what I saw. Hayi umngane wami vele kusho ukuthi ke amene nje ukuthi ke abolt yo sehleli ke ngale ke uyangibona nje ugayi ukuthi there's something wrong with me. I tell you right ngitheng right nje akusahlalanga mina inhliziyo ithi gugu inhliziyo ishayela phezulu trauma ikwenye level nje yo hayi cha shem yo mara ngasitshela ukuthi abona mina I am not gonna sleep here ngeke nje ngize ngilalela if umngane akafiki in the next 30 minutes or isikhathi ngisibekile I'm gonna do whatever it takes ukuthi ngiphume la ngase ngiqabanga ukuthi okay ori ngimconfronte ori ngihambe ngekitchen ngithatha umenze ngimkhombe ngawo like kokunama thoughts amaningi like ngilokubhizi ngiqabanga lapho ngangingasaphuzi hayi umngane wami naye wesisekathulile kwaThapu lokubhizi ngimtext nje yazini yo luckily ugeli 30 minutes later ke wangiphendula hayi ugeli mangiphendula athi friend I'm on my way ngizokufonela manje please follow my lead. Ngithi okay ugela phone athi ugela mngane tshela ugayi ukuthi wena isikhiwo sakho saserumini ushiye kimi ne and mele ngilethele incwadi assignment idue ukhohliwe wena Monday and then mina isikhiwo ngisiletha ngoba ngihamba ngeboyfriend nami yabo umbuzo ukuthi is it possible ukuthi manje kena ungisendele ilocation bese ngiza lapho hayeke ugayi athi akunankinga umngane wakho akeze kanti already kade ngisendele location yabo ngithi baby can I please use your laptop because ugeli ngakho ngithatha iPC yami uzoyisebenzisa na yabo athi ugayi okay hayi ugeli afika athi I'm outside phuma hayi ngivela ngibona ukuthi uma ngizophuma kuzoba suspicious ngimtshela ukuthi mina ngingena friend I have a plan athi okay ugeli ehle mangehla vele uphethe ibag ne textbook ngiphume vele nogayi siphume soba u2 vele ugeli simvulele igate vele livuleke angena ugeli ngithi mina friend unjani ngimhug yabo ngimnike ihug like the longest hug ngimhug yo kuthi pu inyembezi ngisule phela ngisho ngibhekele ngisule ngithi mina friend thank you for coming ne so bengiqabanga ukuthi uchile nathi kancane for an hour yo i-facial expression ya girl bombona ukuthi ushocked ukuthi ngithi ngifuna azochila nathi for an hour athi friend i-boyfriend nami ngithi ngiyacela please ngiyacela athi ugayi hayi man baby mangaba akafuni ngamforce ngithi ngiyacela athi okay akunankinga mngane ngizochila nani for an hour bese ngihamba ku boyfriend yami yabo hayi ugeli nje naye masibuyele songena endlini uyambona ukuthi uhamba uthukile fast forward ngangikhumula amateki guys mangikhumula amateki lafika i-hour lokuthi ugela ahambe ugayi ngamcela imali ukuthi angiphe 700 gayi wakunika 700 ngathi imali ukuthi ngirequestela ugela phela nami kuze ngiqela imali phela ngase ngifuna imali yokugcina yenyoka hayi ke ngamrequestela kwathi makufika right ngathi kugayi ngiyabuya ngisakhipha ugel kwaba ukuhamba kwami guys yafika sangena masike emotweni sathi kugayi ngiqala ukuthi adriver ahambe wahamba ugayi lapho guys ngasho ibag yami enesikhiyo sami saseres ene 300 nezinto zami nje enqanyana namateki ngaphunyuka kanjalo kodwa phela guys angifuna ungasho ngiyophumula ezolwini shem ngaphinda phela so hayi ugayi yabona ukuthi vele kusho ukuthi say 5 minutes lokho angibhiza angibuya bo angifonela ngibuza ukuthi unguphi ngiyamtshela ukuthi mina lapho ngibone inyoko ezu2 and I'm definitely not coming back qala ukuthi delete number yami angi block
and I'm gonna do the same thing. Ha! Hayi wena, cabula le mali boyidla bayibuyaphi? Yeah, vele ngithwele nan. I was like, mfethu, cut me off. Nami ngisakufuna empilweni yami. Kokuqala lenyaka bengizizikwenza next. Bezokhotha kuphela. Sikunikeza imali am like mfethu, mangabe ujwayele ukuthi intombi zakho vele ziyavuma mina I'm not that type of a girl ukuthi obvious ngiqine ekutheni ukuthi iyakhotha kuphela. Mele imoshe incuza yabani. Hayi mina ngeke ngisesemncane shem semele ukuthi nje ngishade so ngaphunyuka kanjalo mara ugayi wele kubhiza ngistock yabona ngifonela ngenamba ehlukile athiyana ngekho umuntu olahla mina udla imali yami wena na guys ngaphunyuka nje kanjalo all thanks to lo yamngani lo yashem wangiqeda kodwa phela ngabe phela ikhanda lami liyashisa hayi ngaphinda uthinda ngawudelete ubani kwathi after inyanga ngawubisela azange bangigile futhi ngoba phela ngiyaqhaza ukuthi vele ngiyophumula ezulwini nje qha